munyina ajo ama mo akwa abadeba amansa dia tumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM so kasafidie yi ebutu amakonko Ghana mu ana eye epoema ntamu achem aboabo mame akua frakoma Batampa Studios ana yesi enkonya ensam awodo ensam trafo adaroma watena kwadwo apa Kasiebo dem atintim diagu enkata so wieye woboache di masamufo panyino no so jebre soni mu krojen dedi kana savata se waso atimu enkyeremu na adehimama apemasakafo yesi nkonya yade babedan wei na ensam no edoso che otwunwi na mom dedi Kasiebo mu akotre no ebi ene se Ghana man panyini abedeche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kokobonsam akwa ma de hyene mamu ni fie du nwatwede kro na so mo pese omudin ekwa abatoɔ enkrata no ensuso emu Alex Tete eye NPP ni na ocheso no ani NPP amonyoko no krono bi koso a ano odin dodo wokɔ etivido mantam ni mu a eye alankwadwo chematen achitaafo sam no kasai wanmu chemu se owura Alan agya wanmu wosubura nani na ayade a hawo mo pa awo semanse ni so kada ni bi akun ono ani girlfriend esan so ka se womo enyi womo bantungu womo nya abortion abai wona printi abemo na kuno areho na sanso ne ado ababa ye na akase ya poe mantam ya no mo na wanyini bia dia waye efe papa wabuabua doma no ama kwan a esei omahye asiesie nkokɔ eye obomen na yedu bebowura ensem ni mu ankasa wei enya fufuro bi na nwumre yesi adwade ba besom se enwumre no nsia akan kase aseda wampam aseda soko dede wakona te se obabu na wasi achim da dwom kodigwa enkoma Jubilee Hospital womobua ama esika na preku electricals and engine air conditions services womso ama esika na nokrakra no eye time herbal center wobdi nomienu abadwa so womso ama esika ene anwumre yi di achi o Facebook live obehwa Ahenkan 93.3 FM for adwenkyere to o like wia na afi wa share na obi nso anya bia he kama kai se information centers a efa Kasie live ebi wobono mantemu ebi asante mantemu ena dodo na wapoe mantemu ye kekabo ma wo mo ne number ye aduosia 60 eni akiri wo mo fa Kasie no live announce se ukuta Yesu moja meche smartphone yama ana smartphone a o de adwenche no betumi afa 0533 898915 0533898915 text message and a WhatsApp na yesin me din adikwaku enin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa enti wanim kan afi adehimama ensam no ye bo awram enti petakra na fayi wasum Ahenkan FM yes ensam no ase ediama wana ye amanyosemu na ye di efri aye ase na ye nyina ye ni mu asam ase wo aye babosomeda na tosu dumienu na electoral commission mecha bedwe ko mo hwa abato adwumade ne totoya eso efri ase so wo mabi omo enkantam di ato no ma Ghana ni biara amamana ma no ekwan na akasi su people so wadi fisi adunwatwe ade ekrosa bi na adwimu eda wono ma eba na adwenche wono so timi eche na adwene ewa akwanya senensa enka eye voters ID ni bia de titimi gina so ade che ya adwene ewa abatoa mu ono senensa nka sa awusuo krata ni bia wo mrai na yemfa ni din enkosa abatoa enkrata no ensusu emu na egusu a ekoso a ama enam no kase Ghana for do na sabio wo mu sama mran mo kwan gusom do mo ahyem a wo so ekyekyere wonum enso edin na no nam so bi ama Ghana man panyini abedeche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia pempeyi wo prefranka tubre dibre ewo MPP amanyoko no emu akorabo anan akwakopie mu ewo electoral commission wonum atra Kasiebo akabupuni mantamu enani akwakopie se de tumedie no agusu a ekọ na okodu wonum awone yen amani boni BKB ebo nkoma no ana waka kire wonum ase waba ye no wawusa registration gusu a ekoso pa titru ka soa ne patamu awutu senya east wo wachase wawusa bibia gusu a ekokọ okoso kama etu obo electoral commission no enso abaso ka kire ne se wo hwempanyfo do ma kwaso ya wodo na obi ye na afam dia wonkeka no soso ewo soro ye pa ewo mu se eye ade se bibia ne wonu ma ebeka se ye kroje de
wo mu se how ba ko bi enu miensa bi ho na so ne nyina mu no gidi ye se botaye ne anisuade hu na esi electoral commission no anisu ono wo di ntwatwa ni mu na no na cheso de agu akwaso a woguso enso ehwe aboama dwuade no akɔnanim na enum na wo bokɔkɔ ede futusam ekɔde amatituru awofo se wobɛka kyerɛ mo pa se ne obadu ho na wo hwa na so oba no ni visia du nwɔtwe na amanyakuo bi atimi eba bedada no defa nso wunya mfie du nwɔtwe na so de aka ba busumi mienu pɛ na wanya ntibesemi akɔne ankɔtwerɛ odini ade a wɔso wowofo no babosoɔ menti ase ma oba no fa ne ho enkoto esan mu esan se so de panie na wokɔ na mpanyifo toto na no na se ebo no se wono kro ni visia du nwɔtwe ana wono apese opekoti kwa so mani di ekɔ abato nka tani mu a na so betimi ayese Ghana mamra enya de se be gya no kro ni be diri nyonyonyonyonyonyonyo enu ti wono de wotufo pa se nei woni visia du nwɔtwe a pa oba bi tena twɛn obre so na wadi visia du nwɔtwe se de mamra ne kana na so akɔ no akɔtwerɛ odin we ayade se eyasem tiawa ebetumi enso aboa ye nyina na wose eno betumi aboa ma yabato ne ebeto no afimpino ne aduonu enan no emu atumi ada ho krogen am ye nyina hu se ampa we mu die wo mo ye nkrofo asabio won mo enso ewanim die a mo kyerɛ wo madwene a amamra no enso so eni ho anoye bia enso so edi etia eye wo mo Omo kan kyerɛ me sɛ say omo yɛ registration no omo tumi yɛ about at least 400 a day so omo maybe omo target really maybe that obi asi obi a waba say obe register taking the time and going through the processes. I mean, you say, and yeah, easier. We betuna from Anopa, now go through all the processes. We need to be the country. You need to know more. Hana say, among your focused. If so, be a opportunity now register. Into co-register no more. About one time about there to get to Akano. Come on. Let them all say, you mentioned and yeah, we see ye Ghana man pengini abede chire and pepe wa pre franka tubire dibire ewo New Patriotic Party amanyokuo no enso emu Dr. Muhammadu Alhaji Bawomia ena wote ne nka no na eno enso atie no ena eye opanyina wono enso su kopie mu ewo eye electoral commission atrakase no ewo awutu senya eastia wo hwe aboama bato eye dintwatwa na akonkan akoso wa no wan wasundue kwaso eye Owura Dominic Agbanu wano soso ede etu dwakere mu se ewo mu se ohaw ba komienu miensa bi wono ma na abade na soso eba wono mo etimi hwa boa epa no enso ano ma no matimi enso ekonkan na wotere mu se we kura no edakuru bia o mantimi kura nya adwuma kura antwatwa di padodo din kura no na nya be se eye ahanum a cheso ogiri ese no chese ampadwumade no ekototi. The process has been smooth here, as you can see. When we started, there was a connectivity problem, but it has been resolved. And for like 5 days now, we've been registering over 400 every day. Yeah, so everything is going on well. As of yesterday, close of day yesterday, we have done 3,522. That's the total we have done so far. It was only a connectivity problem, so it has been resolved. So we are working. And yeah, Juma, I'm Pajuma, so the mu yebi. Opanyina wote ne nkan wono eye returning officer ewo electoral commission akatia no ewo kasware ne patamu awutu senya east abato empesua eso eno no Owura Dominic Agbanu ana deshimama mote ne nkan eno Owura lantremati fra wa free NPP amanyoko ni mu no atwetwe nsama ba papa akweze mpenfo bebi ombu ise oposa nwa na ate ne nkan na we de wankoposa na zo woso no ho ena omanfo ka bi eyi nsema pie papa nkofo so kansam kasa Owura lanchamati fra wa free NPP party amu nam so ama NDC mra hyebedwani ba ko a ono ena hwe ni ngo pram abeto ampeso so nkramumpuni mantemu onminyamfo Sam George wababonten akasa afa lanchamati fra wa free party ni mu na eno na ocha se alanchamati fra wa free NPP party ni mu no na wasa akote ne ho akote movement woma chanso de ye avavranto no enya de kase bia enya de bia hu bia enya de ebo wo mu hu sanze wei o se alantramati ni Dr. Baumia
ensunsuye bia nim akwesa abro na de abro ko dia de wo mu ni na pepepe na de oka kosi ni se ebiem oso na mu na ni so biri no ento oso na nkasa ohaw ena bavanton so a ono so kra no kom a ono oye poisonous ya udi no agro betumi ahaw enti ono so kra no oni ahaw bia ena o kire se wo mu mienu na no fenyam ase abrowo na broko dia de pepepe owura samdo de tonin samson no se alankojo chamatimo fanhye ne trimu da se bia mpo betumi aba bedi nkunuma abaye mampani emfa esan se oni party ya na ahwebo ma abaye mfie nson na so ntumi anya de kase bia nsusure bia amfa ma womo no kutadibre so fedie eni fidi dwuma so na so Commander Sugar Factory fidi dwuma ebetumi amagan yankasa ye asikire ewo Ghana na oyoso afọ hwe sa adwuma no so wantumi anya mana ndimu enis fo na frase wo mantumi amawie amanei oba be kasa be keka nsema che Ghana fo se wo mntuma no na omra meye mampani ose ne de nya de besi ana ebe ye adwuma da oto ane nsam so ena osi ebiem owura lankojo tramatin ene Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wo mu bia ni wono ma obetumi edi John Dramani Mahama Sunkunim ewa afimpinu ene adununan abatoa ye babatu mu. Whether you are a butterfly or an elephant or a fly, it's not my business. The value is the same. Alan Tremantin is as guilty as Bawumia is of the colossal failure of this economy. Alan Tremantin sat in this failing government for 7 years. He's not different from them. Alan Tremantin oversaw the failure of the Commander Sugar Factory. He's not different from Bawumia. The value is the same. So whether he is a mammoth, a butterfly, or whatever it is, the elephant is a destructive animal. The butterfly, very colorful butterflies, if you talk to entomologists, they will tell you they are very poisonous. They are very poisonous. We ayonimjan for Sam George. Na osanto aso ebo kokose NPP abeyan omampani na nadu danko Kufuado aka Adu Show Boy etano no. Na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia okofa no wa abda no ye deputy governor Emma Bank of Ghana. Esanso so wa bin ewo sikasem ntomo na chidom na so bai antentam na papai na wanfere ni trimambu nufo ensema do wa kan gu Ghana ha a wendi so nini na wasanya kudo so pema mpani adi no ozi ngofo yimienu na nado ene Dr. Bawumia enya dia ometumi ayado ufo bia ma Ghana Dr. Bawumia ne titru asem na oka ozi na nado mpo de sanyo de adwuma wie ya oko na Dr. Bawumia anani apotre no ho no oni adu ufo bia ma o man kronkron Ghana adehye entano no nsemo bekeka ene pra opre ene nyoma odura oye no nyade a obetumi din sakra bia ba Ghana ose onipo obetumi age Ghana mprempren ewo ohaw petrol bu a ayeden light bu a ayeden ene light ne ye bobo kirewa na yema jo pram o chinse de oyira ka cho se menyom na yema ju se hwim ezan se baby a ene nam no ka se yetu uktum ko yo o lagbo no akwa bie o fridge no ahwe no ahwe fridge ni nchanta o we sa anyem bia fridge no empenufo yefunu nedam e na fridge no honam ya ketekete a na o dwene ho utumi ko fetefete onyama se na menoma ekura den eye adwuma sen lagbo eba bum ye be ka se estimated enso be ko ye be titi bia fum ye be kam bia bom ye be times bi na ba bia onenam no na the same adequate and water bill say ha ni bo ko se bum ene edan ye totu dan mu se bum oko kan fiewura be ka cho se cement bo ayedin eno ma edisi dan bo ayedin paint bo ayedin on Sudan na so ye renovation enti sanu ma weni na no ama nyoma ketinketi ama odihia na Ghana ni ewo be han no wa abro teman mu edi ni dwa edi ni park akaka no ema ne ho kire no enti sanu ma weni na no ema Ghana for bre papa eno owura Sam George say weni na no obi enu no betumi aba be yisa ha wo ya firi ho akira National Democratic Congress a wo ma chance de ye chiniye eyezu eyeza emefa miau ene afi kanema mpani owura John Dramani Mahama wo mu mienu pe ene betumi abesakra Ghana imprempren. Ghana is in a crisis. Ghana needs a covering that will shield it from the rain and the deluge of scandals and corruption, that will shield it from the outpouring of mismanagement that we have seen under the Kufuado administration. And it is only the umbrella
the umbrella of the NDC that can shield this country from the mess and the colossal damage we are in. And there is only one man under the umbrella who can steer us away from this place of despair to a place of hope. There is only one man who has hope in him and inspires that hope, that when we give him the mandate, we know he will do it. His name is Mani Mahama. He's Ayebida. We have seen him do it before. We have seen him take over the reins of government when we were in unprecedented places and lead us to double-digit growth. We know that John Mahama will do it again. Hey, Ghana politics. Obi ka kokokro tumi bo ne party nyom. Onipa amochi so akasai. Eye mrahye bidwani ma de hye woni ngo pram abeto ampeso aso. Onumnyamfo Sam George. Na abusuafo manyasemu ne yebo awura yegusu edom suko. Na alankwado kyerematen wode asama bagano ajasa asam ketua. Twawate no wafria bibi mu ono. Ede nsam bebre ena de nam. Na yademo kwa tifido. Ajana titafo amu tifido mantamu northern region samno kaso ma pa lai pa. One ma gwa jasanya asam ketua mu chemsa alankwado kyerematen ayi wo mama. Wa yi wo mama pa Judas wadanu Judas wa Yesu Kristo ama. Na omudia na kwomtiri mpone so ombo alankwado kyerematen atidom na kaja watimi ato aguso. Ana eja franka tubre dibre wa pipa manyo konu ka wakonkoden na ka ne nsetimi aka na da cha kwa mabia na Ghana fo agina to mo na ba be ye mampanyini wa be ye mampanya anya hwe kura na ka eja appointment na ka kakra ka susu ana eja kwa mo so chefa kakra no kwa mo so nya bia tafre nipa yo me na so mo chese sa mo support mo de mala kodo chamatin na sisi ana kwa wie bone de ama won mo na ade ba kwa ha mo ne se alankwado kyerematen na womuni na nyina kwa na ya nyina yete kanu yimu na ya dru nsuo ne finfini a ala na di yira dro de hwew wagya wonom wo honom sisi ahwan pa na omukosu a kyere no hwan na omkwaka omasam de a kyere no eto omudo omu kyese omadi ya papa wala ojo kyerematen twa watwe ne ho ade afiri MPP abanyo kodi mu na nna kura osesi gira ya biem sai wasanso be prima mpanyi dibre no wo konton kredi mo no omo kyese ha wo mo na sansam we nyina no mo frasem tofo hia mu eye tamale ana eye opanyina wono eye administrator edema Alan campaign team eye northern region ho eye Orura eye Chabit Moses na yentie se de ensam no oboye nchirimu. We, as concerned former supporters of Alan Kojo Kyerematen's presidential candidacy within the MPP, are here today to express our profound disappointment in Mr. Kyerematen for what we consider as a significant betrayal. We, as concerned, first and foremost, we are individuals who have steadfastly believed in Alan's leadership within the party. Underscore this, within our party for an extended period of 17 years to be exact. We have diligently worked alongside with him, supporting his campaigns and believing in his potential to lead the new patriotic party, especially in the upcoming 2024 general elections. Adishima mania wuti yei wano eye administrator edema Alan campaign team ewo atifedo mantemu Orura Chabit Moses na ne nsam no odi bitu aso no chem sai ade ba ko atwa wo musuru mu kura chese eye omo ya pa kese ne sai Orura la kojo kyerematen wotwe ne ho de afiri MPP amanyo kon ka anya hwe kura ko hunu sabe empredua so ekwanu omo na eye adwumati ko omo nka ya kura sabi nuanom mene mo na ye adwuma na so bia ade na duru sisi ano se na akọ na so me hwe mintimi nto aso ntino me pese me twe me ho etimi boma mane etimi tese we ma begira simpia ni apaso de to Ghana fo agina anim a se dia enyam nwanwa anampo se na me pese me sibi gina ye etimi so madwe nkyere ne kura ne sei na kwa mo so de mo de abana ka etimi aboa na so ala kwadwo kyerematen ante o mahumam mo nkaye o mo tre ya ne se papa na begira simpia ni apaso ade amatwe afia bibi mu me be prema panyi dibre no as independent candidate eno mo tem se we ya de bia se bi mpraduasa mo hu se sabio ne ya papa ne da na die no enye kwa papa so. However,
Alan chose to withdraw from the race abruptly without prior notice, citing isolated incidents of violence in some regions of the country after our special delegate conference. This decision has inflicted unnecessary hardship on us because we firmly believe that the grassroots were firmly behind him. We can only describe this action as cowardly. I'm not saying he's a coward, but the action is cowardly. Adesimama ni kura mu ono Chabit Moses echire mu say wonu mu de omu no MPP amanyakuo no yade wo mu magyamu wo mu magyamu pa na wo mu de omu do na omu wode ma MPP amanyakuo ne wo sono no yade mu oduru etise Alan kwadwo kire ma ti kire mu say ono de agya amanyakuo na fono no eti wo firi amanyakuo ni ma omu ma ne baabai na omu momu pa de so mba bedi na chidie ensi da biara da na mmom ombeya adwumaden akonkoden aboa ahwese agenda breaking the 8 no ebetima ya possible 2024 ama MPP amanyoko na to aguso awa bema bu ama konko Ghana na wode Ghana kobo sha asase ne so ebiem omu chemu se MPP amanyoko ni amanyoku a wonom no mdi kama minka bi anya ya adwuma democracy no omu tiase pa eto mu giri eso mu nam ekwa papa so be sha aboa anya candidate ya Ghana fo nyina ni age ne ho na etima nam so ma Ghana fo ato abama 2024 wa mu tiase ba bia sisi a na okwo na duru no eye party ho do kane eno na ya ade asombo eten odo omo wode ma ala no timpepe odo omo wode ma ala no etu afro mu se hwi te se no oba ate na oba ne se mempa obiem wo ye ne dan ba bia de ne ba fa bia ate ni so tisi ade ala titafo mu ativido mantamu se Alan hodo wo mumu no ati wo mani so. The New Patriotic Party is a democratic organization and we all have the right to support any candidate of our choice during our internal elections. We chose to go with Alan Chirmanteng and this is what has happened. Today we think the party first. Not that we love Alan less, but we love MPP more. We will not betray our party for any individual. Not even the President of the Republic. We remain MPP. We will champion the cause of MPP. We shall die for MPP. And we shall make sure that MPP succeeds in 2024. Adesimama eni awuti ye concerned members of Alan Chirmanteng na chesokwo eye atifidu mantam a wonu ma naja wonu mo ehwanim so mbeboa Alan amana ni suade hunu se obetu franka de ama MPP amanyakuo no no ato agusuo enso abetu abeye mampanyin wo Ghana wa MPP di mu no wonu mo na ato wo kansisi ade sa agenda no esi Alan ni so na tonsuo mu etu aso kokontonkrenti owura Chabit Moses wono aye administrator edema Alan campaign team e watifido na wote se wakasa no. Protocol Officer Ma Vehicle and Asset Dealers Association of Ghana. What did the Amanasha Swana Watchanitia channel Vadak? Na Ore Osasu NPP ni mapa. Ora Alex Tete. Na Alex Tete say NPP amanyoko amanyoko bia edana kuma so. Na obina kana semse nipa ntu kwankwa. Ono nye ye na ene fe. Ana nya na kuma so ade se ode no ba kodon party bi sa. Nemum ohudie ohu wo muntia entina ma ode no ko don sa party no ye mprempren ono ama ye adwuma ka party no ade omo adanse ye adwuma boa abedu nei na so se party a openasem so ya de anya obenya kukuduru asini pi aka acha ne se ade a me party eye emwa ebe ha yen na Rolex tata say de ntama okasa mprempren ene se NPP amanyoko no nyoma bi koso mu a time na se woman hwe anka wasama efofo be na de wo mkwaye ose ade kura koso a ha adwen pa eye katasohye ozi sikai NPP abayo mampani na nadu dangwa gufu ado edano na Dr. Alhaji Mahmoud Bomiabo na tidom esika fefanko fonsa asesa ezumpenfo ton ehwe na Alex Tete ekasa na ochaze sabi o mete ensam ntumonten san keke wabro nkyirem ana abro fanfa tun bi ama ana on kan tra keke no agya on moko o ka o chem no say ansa na NPP aban ba mu afimpini ni dunson na endis vote so no
he wo mu twabo ndc aban papa ka se na ndc aban o mu wie sika wo mu yesei nanso Alex Tata say abra ndc aban ete so no na se ye mo obi contract say onkonkosi school dan a ena sika 150,000 Ghana cedis ene sika anatitis kano 1.5 billion Ghana cedis 1.5 billion kafra 1.5 billion ena na sales kana na wo mo je nanso ne de ene na 1 million Ghana cedis wo mo pejam say boom MPP aban so osinya nonko eba no ekwan se anya kwan ti se bia across kwan a enye yenye ti se bia ayi efiti achiase de ko apade lemu ono mo kotwam akinkansu kwan enye na yesi yenya ana ti se bia fiti achiase ko anamase kwan ne yesi ya ana ti se kwan bia no a yesi yenya no yesi MPP aban ai tutu nneema fufafa nneema bi kwan so bia ma saa kwan no no nneema ne kekaye no ebo na pagya kosum se bum na ose no no wiase ni na Ghana ena sawo ye kwan a ebo no ewo soro papa MPP apan aso na nado ene Dr. Bawumia Abrey asu ena wo mo je saa nneema no koduru saa na enye suban pa enye dimpa edimbone a enu kwan se Ghana ye mu ya kande mpo a ye kwan no dodo na ye nya mfiri anu muzei ye tam ne de akoma obi no asakra ni na ye san ye kwan a eka ye bo ho no e wosoro achi obi a owiase ni na enti Alex Tata say sanyo ma wani na no ye nneema mu gina so wi sika di Ghana sika di oman sika na eba no san so ha party no ebe ha party ni pa o se ha wo mo nso na de akoso MPP party mu sika fa ngofo nsase engofo bia ediska kataso bia ekokoso no o se ni na NPP mpenufo ni nim na nso obia kan sagu no bo tese de wacha asem wonwa ene wo ye din de ekoso tese de wo mo hwe abanse ni Jesus hwe mo de dado abo ni nsem oh Yesu kafra sa ene mo hwe obia nka ho hwe obia nka ho hwe ene sika no eva ngofo nsase efako ne sa so nti Alex Tata say o ka che MPP amanyoko ni mpenufo say wo mu ntutu na mo wo mo so mo ho na o mu tintim mo rete say de mu twa tete na sika efa ngofo nsase a ese party ni din ha party no kokoam no wo mo hwe ensiese sanu mani na o che say ena mebua November bosom ne da toso 9 akansi a wo mo kwakosi atu nipa ba kwa na di party nanim no nipa 9 ena ekopre nanso MPP mpenufo ni mpenufo odro bi a se chenchina one person de nipa ba ko pe ena eba wa abrade enso ya abato nipa 9 na epre nanso wo ya se nipa ba ko pe ena bedi nkunim na eno no Alex Tata etre se wo mo ka ama obi ateno ase se so mo ye wo madwen sa no mo tutu ne amasa so November 40 de ye be pre ama ba ko adi nkunim a oso om so ay krado pa de besi bia no wo ma krado a wo mo de ba abesiani omunya abotre na ne omuye no na etani a mo be yeden ne ohwehwe tumi no ono tesoro na ohwe mu tumi na amunya ne de na mo de ye mo di titi ankofo so MPP ne yesi enkasa ne mo wedie na kinim so NDC ena omuye tutasam tisi MPP as asaya atrese ye ba ba mu no na unim omusi we see school dia omusi NDC na ye 150,000 Ghana cedi and about 300 cc MPP administration ye wom cc no ye ma school blog na 1 million Ghana hwenoma double MPP o ene omu yete hwesobo om de bom disi fo kroma se omu infeti no ma cc the MPP wo ye ka kwanya omu infeti no attend the whole world M20 mo ma ye din penifo no nka ho hwe we wiki party no ma miama no ena mo se obako fo kwan bia so no so no wanwini a ene ye Ghana hye ene ye benya hye na ye nso ye ma mo sa chance no ne mo de baba bia ye baba to abonten me se first release bia ye beye epiansa na yakọ kumase work no e ho no mbe hu se omo po bia omo bo bia no omo da na omo na egu abonten aden na se ne ma ko so party no ha na papa na ye se kokro man verse obeto mo maso a so ye verse ya de duru be yeso na de wo mo ye no wo mo mpasomje e na so mo mpasomje dia wo mo so wo mo masum anyo wo mo ti so mo de nikikiki ba wo mo so bo mo pa wo mo de kikiki ebe hia wo mo papa onipa mo che so o ka sei eye protocol officer
Emma Vehicle and Asset Dealers Association of Ghana VADAC osanso NPP ni Owura Alex Tete ampaye bedwa it is a copy November 4 for ne na jetta ade be siasi na jetta na de be siasi but asemo ka no efa bi no kra omu on sa asem sa picture no ma criticize picture no ase e foso ase onipa simasi nko onipa simasi na enwi ni so ene ya de bia o kan kosi Justin Frimpong ko du asem ne so no sa na asem no kan no onwi pa no kan but ontumi amana anya adwuma oni si Ahenkan na asem biem onwi pa no kan but ontumi anhwa amana anya adwuma wakwese komsheni a wahye nkom nanso ontumi ama ho akwankyere ene unim sisi a omo ampanyufo na no omo ahunu se se omo amfa Kennedy ama enye nanso ayi kuzi omo sura de ba akopɛ omo sisi de Kennedy esme ye no omo suro se Kennedy ba oba atake wono mo nkrofo a omo bom ayi apo bom ayi abro no oba expose wo mo na so mo nim so mo yade enye yes ntompo nipa obo betumi akata nyama bone no so yes de omo ye no mo teso no we ni ese epese yeye we ni epese de se oman ye beka de omo ye no mo teso no ompo obi oba obetumi akata bone no mu di no so sika allegedly wo mu die no so but omo mpa nipa o mu so betumi expose wo mo MPP for mpanyimfo de omo sura no but omo mpa se Kennedy na betumi break 8 no because oba expose wo mo likely so oba expose wo mo issue ni nyina no now ye de tena ko wani mante kusi issue ni nyina no adwen teze de ekosu na ye na ete Ghana ni mu ne de ye mfa ye hu o ana de o ye boga na o de ye so ye de ye mfa ye hu ono no nwene wo hu enti na me ka say omo ma declare omo support senka ne papa mu na ko mo pese ampa omo men kan kire me say ube yi candidate ansa na obeton na Ghana for because nipa ni declare say o pese o contest na Ghana for ya research hu nipa ne bobre nya wo Ghana hadada yes enti man kan jam say o yi candidate na wi asara na abe convince me so ti ase because candidate ya hu dia bla wa bodada enti sa asem na mo kasi yi ni wi ana afi masa no market said ya enye ye so ti ase enti kan papa mu ono ka be declare support wa mo ya mo gina so say me consult constituency executives ana say mo kire me say anansesem tie enya nansesem kra na tie me anansesem kusi say enya nansesem kra na fake analysis na waye no so ti ase because some crofo no more party na consult to no mo ye party members omo ye delegate candidate bi ade ne beba bia no whether so opa na won pe no beto aba ma no so yeni opinion leaders no ahemfo ne community no nko mo nye eye MPP for no mo mo nye delegate no mo ko hene no oh na so consult omo adwadifo wodwam fitafo carpenterfo masonfo sangofo na ese mo approach wo mo mi hunu obi a wadi kan support o ka se me consult ahemfo na se the obi an kabida obi ase na ya as police station executive ne constituency executive analysis na why no tini family bi ani so saa enti so saa tata ani so saa enti kusi in this case no mo yi candidate ya party ni pe enye de Ghana for pe so di o man so a monye de nipa na wom no so mo beto keke no dwene nipa na u 7 no dwene na wo keke no so akwakware problem ama Ghana politicians NDC ba buei NPP ba buei tie nso mo hemfa yenso maso ana yenso muti endi sadi American ni say no ekoma enso piti ye ko he DCs ni MCs bi kwan so enso piti gagre ye ha dwene o sadi American ekoma sa party mienu ni nyina mante da se NDC for koyo election ye ka se obi declare support an ka se me consult o hini bi anase and am consult party for party for the consult ya ye we favorite but the ordinary bad party na se party no favorite no enya party for na beto aba ma no e Ghana for na beto aba no etisa me enye so tra party no tum se wo mun kan e se no na mu din komo ebisa wo mo nti aja mumbai mu favorite candidate nti me busa pani asema okay there's no doubt saying we ba obetumi expose no ze be come no kre
en ko hwe suban omo dan na din so a en kre na nka say regional minister mu atumi ka say wan to ama aba ma osimasi a nyame ntu aka ka say ne senti se senti na ya sumo man ya pese ya Ghana ni ya na ya hwetim Kennedy akompre akwa Japan ona bu ani die no obuo kwa so tie me say 20 November 4th one we ni abra independent candidate me fiti preach ade we nyene enya dia so mema okwan omo okwan Kennedy omo ma okwan bra independent oba independent de be bo ase hala no opa omra independent na nko kan line ho eye tiawa no monte party na mo nko ndi eno dia omum ye no do mbe ni bia no monte party because Kennedy akompre kwa Japan opa ye fansan da ho me say omo ma Kennedy kwan ma ne me ye flag bearer 1 pp mu how na say the agenda already for anti delegate na ekoto aba ne nye super delegate conference no kwisi me say ye say enye Bawumia will be the flag bearer for MPP adwempa we nye but no is am here no want me tie the party have its favorite candidate but one na ko decide yan train November 4th super delegate conference ne dia ene nkama dwatum kwisi enye se me eno kwa na MPCB ebe declare ho na choma we so oboa kwisi to fa ho kwisi me say unless say wo mu benya adwensa kyera ombenya se o ma nya adwensa kyera hu ba biade ne kɔ na o ma se o ma adwene dia ene yem forget ombenya intino yan kan sam ombenya yan fa nshom tum so munya adwensa kra ebi alan dia wa ye ne be mo ma adwensa kyera dia me dia don't know me they one na maka so mo ma bɔ part ewradi nyanko ana se wo mo wo fom no ena wo so mo ma o mani bie o mo asem na making me so mo mi jo mo di sin sa wo me ko to super delegate conference no don't forget to say MPs no more influence ewo executives no so opa constituency bi won mo kwa MP no one na sponsor delegate no almost half to ka hwen ese odi so na da Ghana politics ni ye no Ghana politics ni ye no this will be on no ye badwemba no ne de no fa ho say wasi ni gina ye opa constituency bi won mo kwa half of the delegate no MP na sponsor mo nya asa positions no do free say baby oba e dey tro say me consult me constituency anase say o my ideas me say maka o de kusi yonko ye be more analysis no nana apreku electricals ye de na se anwumere yi na ya bona baso na ya ka chen so obai waboa ama enei no eye enframa nwunwunu enfidie no ekwan ya faso ya hihye no watimi aboa ya masisi etimi hihye na kama man timi ye adwuma kama meche efie na wasi no anyina moden enhoma no obese odi bi wurawura dan ni mu sade be betumi aboa ma wanya nkanea na wodi adu dwumadi ahodo ne anyina mode wo fie ho na de adu dwumadi ne ahodo a ka na hye ne nso se wiring ni nyina no ode kwakoda na apreku electricals na wonmo so etimi aboa wo afei de manwunwunu efidie no air condition no me pa chaw de obetimi afixe anaso obetimi install amana timi aye kama de amawo na timi aye adwuma na wonkonya haw bia ewo ho no eye na apreku electricals yede na se na sanso na se ne wobo air condition no ewo bia baabi na ti no wo se ano so menka ncho se ono abeba no obetutu no asanso akwahye kama enso edi amama no matimi akonkan na mpacho ceiling fan no so fakodan no na wonhwe no ma asiesie emfa mawo na entimi emu kama wase ya obibi a friend say 110 and 220 wiring osini nyina no fabedan no na wonhwe na oni udwuma enso emfa emu kama anase nei work condition no wo how bia wo ho achemato bia ba ho a fadan no obeba no obeba siesie enso de ma kama me pacho abre biara obefre ni bia no wono waye krado se obeba omoa na afi no how bia wo na mu bia no wabehwe na watimi enso eswa no ede amawo na me pacho na adwuma de waye adwuma pa che yenim ni fetitinte enso kane ahwe nanim anadwo na ode abetum kura ne se wo se ne ohun se maburu ne bre Ghana di chefo ne bi bre o nyuma ho akwatwe etu ose fa de hye de bra ana wan kasankasa bra de hia so de fisia dunum ede ekọ anase emfie aduonum ede ekọ wo akonya se wo ba na enei no eye emframa nwunwunu fidie no ebefa so a obetimi so asiesie bie ana betimi so ahyehyɛ bie na timi abo adwuma wa no matimi akonkan umpewei
na apeka ya moto ma hode menkamfo ma desa se wo hye papa na tra ye no eye mienu wo ba yen kotoku ene achempatam ya no ma wadaroma achem abenase eho eno abo ne sesen no ebi enso ewo wo nkampuni mantam so a eho nso ne sesen ne bi enso eho no manase na tra ne bi ewo wo dia be ya ne se wo ne be kasa ewo frɛ kontabudie so 0594 568128 0594 568128 and 02738404 0242 738404 Nana Apreku Electricals yada wase ema umo ni adwumaden a wo bo Time Herbal Center for so dwene ya pomden ehu ntino de won ma yenie won ma hu se da bi se ayi Great Ampon wose me yade ntina nipa ma sere me oh ayanhwefo ni nyame obeka sam wanya hoto no obaade no wono amfiri soro no mafa won mas ma hu ni se wode se betu so no wasa yade da bi wode nam nubra emu ene ne wode sa yade na hunim dia no so no wode adom Time Herbal Center for ento omo de Time Herbal Mixer e de aba adroi ebo adwuma papa hwe aduane esiwanu mu a wodo sa wowo mu a wokoto aguo na sede be ya oba na wo yere yi ne yam apopo ne nsa no obetima hwe nkwadewa ne wanya hoode na anwumere wasa so ato adwumaden ne so eno a ne be ma bi asade o eti ya ne sa ne moa o afenso pepacho ntiri yare malaria no mepacho mane njuni pedua no emoso wa bra Time Herbal Mixer wo dwama so pebi na bobo na no so entimi emo a wo mpa no mpo so eya wo ya ne nyina no eye Time Herbal Mixer mepacho Time HH Herbal Mixer no so ebo adwuma Time HH Herbal Mixer eno so die nie wano ne die so wo ma kwan kra ma yade no enya kwan kra na boadua ni pedua ni mu da bi obebo ni pedua no ban afi yade wa nyina ho enti eno e boost system no ema enkoboa na nasa asra na wo ni pedua mu no wo mo eye den na timi aboa mo atimi gira na mo so ama no matimi akonkan ene hwe nkrofo na sabi ebi mu ehwini mu sone na ebi mu kasa wo mu tirim ni ade wa bra eye boost yi wo ho oh at the Time HH Herbal Mixer so dwumadia no so ebo enso eno no adupeton ho enti Time Herbal Center for ndro mienu eyade se dwama so bebia bobo awura bia pharmacy shops herbal shops ahodo nyina no yato adroi apetim abenya bi ato na me pato bia so afi no wanya eja wabio pharmacy bi ana se wabio herbal shop bi ena ndroi si yebusa wa ne si yebusa wo me pato frɛ mpanyifo na omomfa do so promo emrew na so nya bi ton na nya so emfa so 0244 417669 0244 417669 Time Herbal Center yada wanuma city emom kai na sene so se time no batakaria do so nti sabio kan mu papa yehu no nti ye ne yade asenso de nam time no ye time kai efama ye ni ani yenko JUBILEE enu eye Jubilee abroa sabi pronunciation kakra ni problem obeka se Jubilee na Jubilee Hospital eye bia bia eho no yade no kran to kran awurade yi emfidie de hwe yade nipa wo adaje ni nipa kasa hu nipa ne problem ana afi endura de ka yadewa ema ne tu afi nipa duane mu no uko Jubilee Hospital a sanwema we nyina ebi wo ho enti wo problem anything odiane sese wote hwe ewo hwidie no mu a ubetutumnika akọ Jubilee Hospital na ne won mu akwakodinsa wo so enti Jubilee de eno a ene biaye a mekamfo ama obi bia enti Jubilee Hospital eno ena ewose wo yade a wo de ho ekokire won mu me pa cho achimodan ene aboabo kwantempon no so ena yaresa bia yi ewo na Jubilee Hospital no so okọ na se yabedwa tu se wo kwa asanyo Dr. Fonya Bresho kama OPD test how drive say ye nkoma osi ani odi ye no ye ne kama lab test bi obaye nso wo mo rane ne finchim amount wo brikuma bi ntem na nsa kan result e ma ma fa fru mo mfa mo nko dan Jubilee Hospital wo mbe bo ma tenetene ma kyerɛkyerɛ mo ama ma wo afa mo ba ahoɔden mu Jubilee Hospital enya no nko afi nso se eba no tridi yade eba ne sichi yade oto asintini na twon yare bia a ehel no Jubilee Hospital for ebinya bre amount afi nso se eba no ani obuon ma ewi abuei nso to abuei opeba abuei nani eye kokko na eyi mpe na eye sei
eye problem fako Jubilee Hospital na wamomwa esanse ni na yade ni bia ntu yade a kaze o yale we de na se obo no yale obaji no achinye saa na nimra no so na yade na ayekese ntu yade a gitum sem yade ne fako baabia yebetumi asia no kwan sanse ka yabra bo yebo ho yebo ka ye ho tu yifiri wa enyeje canteen ewo Jubilee Hospital health insurance aban de ne ankrankra de nso wo moje free 0244 575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 na uni Jubilee Hospital for endings also na yade an said tibia no wombe boa amena frimu yade de ye o nti ekanwa to asientem na nkodane krankro na ya to Kasiebo no so akoye nanim ewo eye ensefofro enso emu na eye arawusam na ebubo ba ni nyina ne se abrantie bia wadi fisia polepole aduonu mienu a wono de okada na chese wotwie na sa okada ye wotwie yi na wotem se womu anu ne ababa wa bi odi fisia polepole du enso afro akofa yafunu na wani ababa wa ne fa yafunu no aya asemo ana ekowie se abrantie chem se da bi ne ho so ye eti ne ho a enso ye ni ntino ko sere ese kaja ababa wa nhwe na kanyinsan ka wanyi firi ho sade be ya ankaja ekomu nyina betimi so atoa abrabo no eso sansa abrabo no ne bono enya asam ketwa na chechemu kiremu se aja wa ka ya ababa wa afani tranje enu enti sam no ekasei ababa wa mato dadankwa eyade se okay ensam na kasa no emu chechiremu na kasa na brantepa yamani boni wa homa no so etu dia mayenkwai na wonu akasa ensam ni mu chiremu nyina kura no babi ensam ni si ye ane ni fiti ase ni babi ekwawie ye abrantepa temenka maadwai hello aha ana pomo etamai me ho ya na unso nyame adom ye ho odin pa ye tew ka na ache says can buy no maso me atune sa jade oka wodi santo asa sika bebrebe a wudie abrantepa wo musaja sabi yesu Christ ye ja him de na sosom ye nwuram ensem ye aboboba James abrante bi odifisia aduonu mienu waje ababa wa bi enkwa de afiri ne ensem mu nkyeremu akasa ne tofa mu nyina kurawo sane mugu afam ye ne atiefo adaroma o family da semetiefo na kwaba son ko de be paymantem na sane ye kan se da na ye so ne anti asembo ne ne se da ye kran kenye kran sa na we de da sore ya asembo ne ye ti ya ne se ye nuanum kumu ya gi ye se fomo mo kwan se ages bosume no omkonkotron so hwe na nko mun kumu ntu aso school na bayo mato de wentimi anso bi an ne na akofare ban ne se abranti kwe kada form osu ye ni omoa ne indomie se 5 cd ye toma mai wanko a enu na chese 22 years abranti 17 years abaya no wafa ne so ne nam na se ne kanche mano no anchire mu kwa chese ne maame oba na wofo na ya we se be ma we eno ne nam a chese yan kasa ho kura na ne ko bai na ne se ni se ne de ne sa bofra no ho e mo de social ni na ewie fiada na fiada nso kwa koda be ma ne ho na ese fiada ko de se ngugu hu se de no kwa koye o yentime nchire na ni se ko ba sa ne se ko no onye ready so be eja na onye ready so be ni na no se omoa no ho so betime ware abayewa no na mmom osusu atra abaya ne se nkam pimpin na no omo fe du nkanyi se no ya bofra ntungu abaya so sha indomie 5 cd ena 10 cd edi man ye de tramoto so kosi no school na ene de ye party no enya ade ono so nyinse no be ye egu opese bi eja ade ne owo ne bana ode tukoko na ese ne oko junior ena chese went on so oyin nyinse ne pengu edini se no oyin ngu na be man so no so on tia senti no juade yi a ebo no nine no ni si moto so ahwenche no mudi okrum ho a ekuma na nim se omo no nam anaso mo boss so okunu oya na so bi ne kanchi benti yanka ho asem etu wo fa omo tuo ten ko ti a kokko di moto ibe sin ya a matiden ti moto ye chibio
ene busuafo bo ananko pie mu won chen baabi okohwe ya mato da na no pu hu sei ye ka ne sei nsefu a edie gu karabash mu pu hu sei ya na sei yensusu sei poison odi ama abaya na mbase sei abaya na tima to na no nsia do na ntiremu ekwa sei ye pa kire sei wo ha papa no na sa brante kwa 22 years na ka so odi abofa no kwa fi ne sei ne o hye ne yefu na emum enye mato da mu ene ko fa sa se mu na ede ba ya sei no abrante ko no ho aka nwura ya hye ne kira kwa ye hu osu man temu ho no ma abaya nso hye fridge mu osu hu a ko person be ka asem hu bebre omo so mo je hu de ma po sifo nta po su hu pe asem justification brofo no na so mo pa asem no we prefer ye enfamba busia for the intimate Areho enti ana no dwada na asem si ye ohu ena no dwada ya na areho semene se kokoi enye ne boni a wedi kan no ei ka me se ni abayiwe bi so kwatena asa ama ba eme bi so kodie me no so tombo ebe mu ma kosi obi ni so ma so no koda apozi sem ha and the apozi for catching so nko hospital bill na nko nko tue say case number 1 adai meko enka adai meko anka o de ekuku ewu meko etwa na wo no brebre ne kakra wasansa ko brifu ni mu bi ma de say ni we de obi kra no waje fi ni sem primprin ya apozi for pay asem na ye pe na kire na say why wanted how put for akati ehwe nembra eni nedi na ma me fo ne papa fo mo su hu so na kamia ese sansem ku na fa ukada fo no omweni eni mo fra no so ewo honom kamia so mo jam mo fa ne Instagram na mo ne nam ena esa so mo ko bedi bibi na ko adan fo stress ono no de otimi osusukura se nkopese ohwe ma bo fa no yi ni gunso yam pentu eni na edigu ho se nka bo fa na beda na ntesi ada no enko de befre duane ama bofra nanka etini nyam hinse ni sa abaya ne mpese nyinse no be yegu eti eni ono abefe nyanta kwa so ntu kwa so na ese o de sada ne nine na ko be hu ane se moja na ifu abayo isa ne enye me na me de me ho kana na se ne me bibi na yede e kan na se bi aduane akola ne bi ye na bi a agin kra finisem ise se die nsem ko so su no so far so good ya kwesi se ko ye hwe ne kira kwan a ama post for betinya ha ma ye timi aba nti se prepare ni die matoda omoche Abante bam ye na wase na wadaruma ya judi ye ni di ensem yachi na wode de betofom bia no na wode ensoso akire na agya ye hu nsem ifama sibire ya da se anwumre yi mesmeda masepa opanyine ya tini kan eya mani boni abrante pa kwasi listo ena adeshimama di bra ye no nti suhum asama asie ewo hono no ha me ho kura dwiri me akwa bi ni bi boss me yam kura ahime asempani ya abortion menye he onye a menye yo wafa no adwene wafa no adwen na de no hu nso ya kwa ya ye den anya no mpo o de ontumi nya ya bo ban cause sa sam we no say twon no o twon anya ezi sa ho enti unum so ontumi bo ho ban aja bizi no kre asam no kre obi a waso hwe da bi anim o so hwe ndi o pa men so hwe enti ya wo fo no bi ya de bi ma ne di ho pa no obi on ma o hwe se ne ba asisu a ana ne ba no esrope na fast no akobo no ho ban eno no akobo no ho ban a enche se wadi ewu nyame nchi nipa odi koku na odi no hagro oh dabi ya omusisu san se yo ade a wo ware aba enjoy sa na mo prem hu sei betu ba bi kwa na oto barrier yan for man for adwen cheba ku menu aba nto asoma kojo free body phones also the free adwuma ko omayajo ozi Ahenkan news crew mo bo adwuma papa osi NPP gangster planner junior Kintampo as usual chia Dr. Baumia ena oche so no na esin ono na ebebu wotwini mu ewuja ke de lali di free bekum osi ochie Kasiebo na mum happy birthday enkoma Elizabeth enim may God richly bless her strongly Nyankopon enja ne pa na nakua mo abo atensi aka Dr. Baumia is coming osi omu tie Kasiebo through Facebook live na nchankoma maame afia kuto en Jefferson Kwame na Saki
ochia wo mo papa Francis Kaswa Datus ono so de ne dia ba se ye munya botre na nkunimdie ba Dr. Baumia de nkunimdie ba it is possible ne dia ode ba no bra jagos edifinsa wom o se olunyafo Canada Japan so o man treating ye a obe follow de ala na ye ni bi pepepepepe entomo hwe no man ko tete no te se de o ma ya ala no no mo ye ne sa Canada nsu be de ala na ye ni bi pepepe Jagos de difference on buy no ofansa irebi Foster o se o tie kase papa na orala nkojo chiramaten se waten ho se okopeso bebu watwunu independent ne de ona na asema ne mo wonde de okakosi ni se ochia Ernest Akosiado incoming ayensu ano MP ochia no papa Steven Boache yehu nana kwama mabode so Nasco fufuo o se NPP let mourn with honorable Daniel Ochem Abuaje Ebusia and let's stop you are Ozimu munipa ba kwa mu former MP ba ko da form mo nko jam mo ne abusia nko jam e na ala na mo so so no so odi wawu no ko nti mo fo obu etwa to nkoma no na munya ala de ochazo wi enti Nasco fufuo ne de ode ba ya no teacher kojo tapa anyina susu o se Alan Suban order na din mom de we din hu ya mo papa we din hu ya mo pa wanyaze wanyare yango SMS no WhatsApp mra Irene kiremu se aboabo no abutu a wotie ye ne na wono de o kiremu se aposifo bom moden na kakra brebre o mo sa eso kokko mu se kuan we nya afi ne de ne kokko ne ye de ne kwane ye de ne babi asem wo mo pa homa fa nso ne mene nyensan no tiawa